Unatoč pandemiji koronavirusa, koja je utjecala na ekonomiju mnogih zemalja u svijetu, te usporila privredna kretanja i u našoj zemlji, kompanija DM Drogerie-Markt u Bosni i Hercegovini i ove godine je sa ostvarenim rastom od 6% potvrdila status drogerijskog lidera na našem tržištu. U svjetlu okolnosti izazvanih koronavirusom, u protekloj poslovnoj godini DM je donosio niz mjera i odluka za očuvanje radnih mjesta i stabilnog poslovanja. U tome smo i uspjeli, zahvaljujući požrtvovanosti naših zaposlenika, lojalnosti naših kupaca i kvalitetnim i fer odnosima s našim partnerima. Unatoč otežanim okolnostima poslovanja ostvarili smo rast od 6%, što je nešto manje od planiranog. Ostvarili smo i pozitivan poslovni rezultat uz otvaranje 5 novih prodavnica, zapošljavanje novih 49 radnika uz ukupne investicije od 6 milijuna maraka. Intenzivirali smo suradnju sa domaćim partnerima, prilagođavajući ponudu novonastalim potrebama kupaca i podržali ih u razvoju novih proizvoda, a u pojedinim slučajevima i u prenamjeni proizvodnje. Također smo, pored već donirane zaštitne opreme pojedincima i ustanovama, nabavili i 2 respiratora koji su donirana zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini. U cilju zaštite zaposlenika i kupaca, već krajem februara, kompanija DM formirala je tim za praćenje situacije uzrokovane pandemijom. U novoj organizaciji rada doneseno je niz odluka i mjera koje se primjenjuju i danas. Još krajem februara, kompanija DM formirala je tim za praćenje situacije uvjetovane pandemijom koronavirusa sa ciljem zaštite zaposlenika, što je i preduslov i za zaštitu kupaca. U slučaju da kupci u kupovinu dođu bez vlastite zaštitne maske, od naših trgovaca mogu zatražiti besplatno. Na raspolaganju su sredstva za dezinfekciju ruku i obuće, a tu su i oznake za održavanje distance. Naravno, dodatno smo pojačali sve higijenske mjere koje i inače provodimo. Na kasama potičemo kartično plaćanje, te smo fizičkom pregradom dodatno ograničili kontakt. Kompanija DM naredne godine obilježit će značajan jubilej, 15 godina poslovanja u Bosni i Hercegovini. Planirane su investicije u vrijednosti od 7,7 milijuna konvertibilnih maraka koje podrazumijevaju i širenje prodajne mreže, koja bi do septembra 2021. trebala da obuhvata 83 DM prodavnice.